le khone bophelo ja ba kibina go shedri ye ke peu ya bakalaga koroja mo monere le mo molokwana koroja mo kulube tshilo kulube na kulube krena makamo twa pela kulube ya kulube le kulube thaba kulube metsi ya bula gitswa tseba le tsikitsa tseo e re titsita nasele boli siyakwazi ukukhuluma isizulu manje masikhulume nezulu bathi wamuhle mhlaba ngezithelo zakho wamuhle mhlaba ngebali yakho wamuhle mhlaba ngesibhakabhaka sakho hlaba uhlekeze njengethosa mhlobo kodwa imisebenzi yakho ngiyayisaba unoneke inkunzi engatheliwe hlaba inhlabathi enethile kodwa maye principal washu ai rabati lela regulala spiritual boba hoto masioni kietu atika marana la khanyani kirama rumo kimkhwari ba mapaka munare ala tana marana wishuwa telana sipringi kule kama teke bwana khoshi perli saka itama chalikha hele batulu sonigele resente ke piche itali mafambanya yele fambanya le batali pifie khulu makhobe chama khubaka nchari chaba nichwana ari kona inari ko ko chiro mjo pada ni profit tabe chasyo wani bulume chumuchoke umusulkhanyani baba sheba kristene tiamanta khokho rumela marana la khanya mukhwari ba mapaka muna autaruga huwa rifitisa mafalolo ngithabentasyo urutometi naleli fubenga ba kamera ripateng wacha kulubuya taba khona bafita bona naleli ritano no chono bataba sayilodisha robana naleli hapo mawuloli wona magugu naleli ritifas lugo bulufulile taba lifetule mara kutala lewola makomu mukhali ba mapaka munare urugo sefili wana sibata sebulala litaba chelu kileo litaba litachira lona magula chele maguli mane chatima takasereto litatu sinyata batuburoko malaisike yaba wana khobu batumana ke baitobalechi ubushabushuwa malala butuko bushiri sikakata twenge karinto moyenta kinto manche khobu shukulu mushari kinto tafata baneta bufita utaba lithokono lotlalu nalibali boitobali basala lumutu awana satano tatsamana ubane nalwe ile naleni kikhatulwa ngama hosh wala makubu kubare kuchago rekuchago sibata sefulu ile lwat rewona makhubu mkhali ba mapaka mona sobela mre Dona makathoma le shumisa na musiane ba dizina le la ona bigwana kwalone na satendo le shumisa until na musi ndi chidane ngitore ya dola tsesa mafungo marai nendi chidapa ndona sakondiwa na rent pataka ai mara soko deliver mzimo ba iko le don ndiane marai kona manda ditao bana nenda na rent do tsana na ba tsani foundation uri miloro yote we ambao yari ude matara kola esa dure chena mina rote shikona renga uri nei ngabuba ngandia divoni yakono ukone zaidi sasa amen arari mzimo mpata lente yakona itazifanyiso uri watu wakono ubona ngari watu baba ikoto dobona zvino ikoto dori rite zvifanyiso zvine hapa noni kaka enoni deke rekono ushandukisa ube kwetu akwini une vatu vadoka utama ujena noturi vafukia sausezi rekoto dori vatu vatotama ujena vachikofuka
Ezo. Ndizvinondibori vatusane foundation rizotusana ngamanda vavenda boyera yezvo tirikona zeni rikunze nechipinga chikamusiyana nolisi chinokona zeni venda ikitusana foundation yapinga nickname ajena chisa naridochisa zvino rikoya panda rikoyamba ifila muzimu ivi irihuna vari vavaveri kana vararo vavaendelera vasanalaga ndo varikoenchau imbo lutokotoko upfupwi rikoyotakusa vafunzi vadava ndifirisera hono mweza kana zviliwa zva masiyaro ya dhova ranamusi ndirikarochau imbo lutokotoko vafunzi varobela jauri muzimu oruka muzimu oruka muzimu oruka amen chikwembu chilulamela chikwembu chilulamela Amen. Unajua tutotoma gaji. Hili duwa ndiko liwana lidwa limanga tolu kwa lisapa na kunari. Liwa mzimu nga hili duwa na namusi. Ndiko liwa mzimu adi chetu tumaina mara mbero nipendele ndio tumaina. Tazino kutatumaina kutaboka. Ndiko bana dembe nabo. Yabe kama kwenda kwa misai ubona ase haya. Yeah. Hai ana ngumu. Amen. Kama. So ndiko bana dembe. Yeah. Yeah. Ende mzimu bisabatu hapa unali namusi. Yeah. Ndiko liwa mzimu. Bile zifuno tumanga chane. Ngaka omswana ufike architect yaka omswana skale rojena na kapero uti Amen. mishumo ya uli mwana kama ndikoro ndizyo ametrizi no kandirina ebacheje yo koda watu bache sino nezo ndikobona ngakade chicha mutete mutu kabuziwa abe na mafuzo yakapitira aise panga na zibuya Amen. vangamunyazo omswana ndiko otali panga yana kwa sababu kulikuwa na fundo mara hapa mtu mupapotesha ndiene wontanganisha na huyu munna huyu alofi wamba tunachira funga mazina huyu munna nifamu za principal chawe upakare ndiki dawo zira kwa principal ndali za mpiwo munna nifamu ndo mudibana msema chiru mara kwa mari munyani ngafo katfo mana ni title honor ili dipili nina mnyamzi Amen. Bakumfanele kwamba ngori wazifana msimtoe kwa bosi mubona wasifana muyana kwambele kwa wasifori kama itaji pai ana chini kuflowa takwa chimiza ndomona na musomo bara una wezi communication tsabude na zote ama mwenye chini da utandalewa habeli shamba kwa tarehe tena nenda watu chini sababu wale kakati hizi maana lazima mtimu hone kani chimega rutendo zidopeza zo chimbi kuma usikana musinga macheroni richito katamedza ngori hawa manna hoyu achidiwa hoyu asitsakana nendari nendi nepangani unari nditoya nepani ndakotomona tsaskoro kokusamushu ngori ndochamori ndikazi kutsava chimweni sevadive pani machero aita zvimwe zvitu zvangu ndirifunaona dzichimbirei zochimbira zvakudzinga manda ndinatoya chikoro vari kutanganidza ndichida ndichivadzire ndangadzifonu vakondialiwadzachikoro vari kuona manda ospermen mudzimoto vapa ichi chikoro chichitosori vatozvikona ovona ukoni kavo so ndikoliwa mamanda ndikoliwa achiti munaro ndikoliwa mamanda ndikoshuma na timu yava strong mamanda omunayo ndikamunyadza chimwe itanganikiira marazera mazonezvini anoenda kubvira mwasi hezo zviiiaomonyaza if you don't judge the book by its cover hai vakumasomona tsimbo ina record
Yeah, no for you, not put serious. Come on. Can't help him at the village call. I don't do for none of the rest. I don't know if it is skills. You know, so young. But I don't know. Can't they? The mother of bread. Oh, that's a human of the community. So I said, my dad, my village call. Yeah, we got you. So now we're going to know when I tell you, she, now go up to the name of Caribbean. That's our deal of that's a go one. You go find people on the or you could have a story of it as well as Santa. I don't know, Father. One of what you know, Father. One of 5 talents, one or 3, one or 1. Marazotaron was talent of tea. Mamma had she was some all over your take where I took her one person. I won't know what I know. Yeah. What then? Yeah. I didn't put him to me if I didn't any 20 money that. Mama just go down and get that in the store. Makadovan, Umsmuka, comes your pan. You know what I had all says, and then H had to take a room of a car. Maravini to man, some of them. You go to my son, you go see everything. You go to my son, you move them when I mean. You have the time to develop. Mr. Capture, now it goes in the story. Sigani to the best from my the problem. Yeah. Very hard. You know, I jump higher to give it to very much. You very that. Yeah, killer. Ah, you know, don't about drive. You want to make an spa? You go right by easy. Jamaica, Professor, man, more way. I think you should take a word. That's how we come over the professor. Aye. No, wait for it. Now I go to the baby. There's one number. Shuman, make up your ability to me up there to San. Tusan or Tusan, yes. No, Kari Rabera, Etimu, Bakatova, Saba, Zimaba Pemanda, Bite Shumanga to Kelly Shango. Eh, Bite Shumanga to Kelly Shango. Shumani Manam Timu, Mutimu to me, Itela Matende. Yeah, Mara, who knows most of the stages that will remove this. Zori Mutimuni Navelesa, and it's going to reward you. Definitely, it's going to reward you. Right there in heaven. That's what I'm going to read. That's what I'm going to read now. So it will encourage you to go to Special no far and near your come to 1,000, but we are hanging to the or to the west. Honor tea and where east. Right. That is what we call squashing. I read this to my majority. Kao Muguso Christo. Read us to Ngauri Mutim Uri. Now, why? Let's go Chimera here and then. And then Chimera again. The end in the Chimera. I was saying now. Come on, Professor. Muslim to send him John chapter 9. The Gampa speaker. To a problem. Yeah, Mara, Tingan, Jerry Chinga. Nicola, Gabova, Futab, the name of the first one. The John chapter 9, verse 1 to 3. Chapter 9, verse 1 to 3. Iko Richabari, Ajibira wana mtu where people were able. Wafundo wa Mungu disabari mfundi. Umutu ajibekwa ebo fu hochinya nyinyi. Kana ndi ene, kana ndi babebe wawo. Yesu abira adi. Asi ene uchinyaho. Na babebe wawe. Abo chi. Zoraro. Uruhubonale mishumo ya mzimu ka ene. Amen. Dobare mububu ya ubira. Chako tibara totori chamba ndiye changa ki so lolo tibara. Imo ndi Luka 14. Diko choma hapa ka chapter 12. Ka 14 baki kwa kona Bible yo. Yoni apanda kujet kidichi cha. Na ula umubitao Yesu abana ari. Harari wogisa kisituro na msikira leo. Usongo bitakona ni zao. Nabahamu na mashaka ao. Nabahura ao. Babapumi. Uribasa dobi zao. Bauneo bosewa bane. Kwine uchita chinima.
ubidze vachinyari nazvihori navatudzaho namabhofu. Matthew 25. Apa ndovara kubvaka 31 ndovara mukavanyedza ovara ndiyakovana mukavanyedza Matthew 25 from verse 31. Musi murwa mutu achidhodha ekurena nihawe varumwa vose venaye udodzura kakurunoni yakurena hawe utokuvangana chakadzote panda hawe ene avaketekanya kungamulisa tiketekanya kungona mbudzi unombudzo dzimisa tunga yachaula mbudzi dzaima tunga yachamona ndione kosi ichidoamba navatunga yachanda chawe chaularidzani vakochedzva vakotsiyana izani kufa bwose ena nilukisela cheshango latikiwo ngauri ndopfa ndara nampha zviliwo ndopfa dzora nampha ndama ndova muyeni nansanganeza ndova ndipedzi nanyambaza ndova muhoka nantora ndova ndikotori nadahanna ndione vorugavo vachitomupindura vati morena rovona lini una ndara raufusha una dzora raumisa rovona lini umuyeni rautsanganeza upedzi rauambaza rovona lini umuhoka mamusi ukotori radaiwe uno kotsi idovapindura yamba navo yati ngonde ndikudza ndiri henepo hena zvivita mumwe wavaratsvanga venewo tukutuku noita nzeyesu zvene zvoudzwamba navatunga yamonde yati tuchaneni ndinosemwaho yani muliloni usadzimwe rukisoro dhiabhoro navarumwa vavo ngauri ndopfa ndara ndisimpe zviliwo ndopfa dzora ndisimpe ndama ndova muyeni ndisintanganedze ndova ndipedzi ndisinyambazi ndimuhodza namsidikotori ndisintsore ndione vachitomupindura vati murene rovona lini una ndara una dzora umuyeni peti umuhodza umukotoni risushumere ndione ndovapindura vati ngonde yandikudzaniri henepo heni zvizviite mumwe hawa tukutuku namani ngonyika uno avo vazotuchera ushengedzwa usaperi vorugahone vazochira chote. Haleluya. Amen. Aliwanitabe Yehova yalikuwa ifila ulopera limerokubana na ofani muzimwanga ambana line tochechelesa ngechitukisora hii kulicho alibyanke toka jenda ngomreni afila ujene zimilitaji sururi uchira zine lamba sone ekoli buwa ipiri chito ule mtu achinda usafiri uchana metote ya bomu wa mtini kabo ni maitana yalichiza ulizoa usa nitochi kinganya ili aliwazina na Kristo unawanga likora bilisa kifu jete ya tusani haba masuwani wanakomba koma wadini kazila utahori shimo mgeni zao chukachuku pata na mgirei magata usibwana wakati wana mungo so shimo mshimo eli bona wali fara wakati wabaswa nere kwa mzimanda kai wapanda wasiwa mtaro lanta wasiwa wapasi uzibangu ushakati loro iba iloro kwa mazuri wajabuka mshimo mguru tena zisichenga tela kama shimo sote wajisikera wasikore sume wa Jesu kei tungu nonga iba disafa nakala na wao nere kwa kai watipachete chihumuru wali machujua mni Abraham meiwa utumanga kotendo utumanga kudoba zinji ora mwana mwana taito yawe ni mwana ko na tabelo yawe ya kwirabe pino linya la Yesu Kristo wakati wao basoma kwa macheo tumanga mekore ihina patone wasipazina ngere Kristo. Amen. Nikonya kwa mama tumatoko nendi kwa ifila mtimundo amba. Haleluya. Amen. Muzima chiri kante bachifenso chacho bene bangarine aba kwamba batu katinane wabene narakunga bone haba batu banira kiwa bitarage batu bane bachira bane gore pa muzimu oba kwamba batu ngaro oba sika sacrifice chao yeso ka ministry wa 3.5 years kia bachi chifune saka chikite sendizo zo chimira chibuda buda achirapena chifu achitakusa zihore amaboko bachibona bachinyani achiba pasucheta. Haleluya. Nikotamo wakuzazauri vana wa mtimu veni kiwe na watu sati kweka mshumo muno ina mama vera ni panda na wita hoyo mshumo ngauru huna vese ya Luka iko tu ambaye tosipesera ile munde Yesu Kristo atkwama uri hezi nobiza haba kaiti kisituro nobiza bone batu bakuma ngauri mukobe wabenyi ngauna ita hoyo mshumo nikoyo uwana taturu musiba kwa kifuwa bifila mtimu asinne unaliwadi ni doiwana nga ushumela ababata isani panda nikongere ngo bashumela ngore yeso
otobambea nga lufuno lwawe uli na mbebi obebo aba bana aunachia kaka oitela lufuno lwa mzimu uli aba batu baba nabotokani muzimu kale ndiwe marachizita obaena pepozi amavumo n'abala zakuti achibagamba aba batu achibwamba mavumo ramba oba wandisubeze kaluchanga lwawe basimutanganeze yesu aziyambaza uri huna vane zvino vazochidziwa ngauri vane vazvavo ngozvitanganedza avarume yari magondoni nijiye vote mwana zvihore namadzinga dzonedzibeve vate hapa muhusoni hoyu vate hapa chimimani hechi ni vatu vamurenda ni vatu vayesu avo vari kuvanena muziki kandi vashumere as long as mudzimu uri panungo namanda vikadzovachiravo kandi shumere vana vamudzimu hava vemudzimu ari pavona haleluya mudzimu kare ndiwe veni vana vamudzimu ndianibudza veni vaunarine mudzimu wanifuna nikomfesa veni mudzimu wanifuna veni naveni niafunana ndiati niafunana ti anisemani ti aniwi ti ngauri mudzimu wanifuna yesu orifunana nivunganendo nifuna ukwamba na beini haleluya yesu ukobuyo dorikia haleluya nibila mtibirito kadmitiripinya muziparapala jiparechile jipaipaduwa udora ngafu abafu wofao wemurenani katina ligatagocira rashanikisiwa rakuwa mibirimisha omubiri na wana wosino uli watemprana omubiri ni watemprana we niko kuambala mubiri musanga yesu kristo chula chambi cha ori kristo orifuna omegeza uchiro kamini katanda chipambano achikwetela mena bintu bichimutenda riwane uchiro busapeliho karitende murena jesu uko buyo dorigia haleluya kari mutanganeze ngango muzimbuluni zashu ifula muzimbulitenda ngambiru ratanzira ngamulomo rakono chiziwa uchiziwa umunangoli azibado lichelete lutotenda iso kristo mchizi na mfumeli wao waba wotawekanya wopulika yote na kuchira musapeliho haleluya haleluya zimu kari farise rivula zimbulu zashu gori yesu olitokokonya niko omba ni munangoli niko nagalea vula ni jene nive naye. How wonderful to dine with the Lord himself, Christ Jesus. Utolala yeso lituzimanga zabana mamzimu lisomotenda upurwa ngabatu bopuriwabo lisomotenda okheza ngabatu bokhezaho elishango unabatu bokhezaho lisomotenda watebela ngo Kristo unazine aribuza mabofu mabili ajidedezana Kristo uri otado wajindini ndiko pete ifunza mabofu mabili ajidedezana Kristo uri otado wagai dindini mara unapofula murazi unapotebela alimwe pofulile panda zone waya sari ndiya babarera ukwamba uliminia chamba moralo che Kristo ukwamba ulisongo fabane bali chunduza bali auna mzimishango ratebela benevo bali kuzori mikuba y'abaduda ndibaba piyo ratebela benevo ngori ridofera heredi ya muliro duga rikoteo tanganiza Yesu Kristo mchizi na mfumeli wake. Haleluya. Rikoteo zurani bachubanira rabera nisabizi. Ngori Kristo ni somo lichazo rabera. Haleluya. Bana bamzimu roli buwanga manda ifula mzimu lwamba naline mutu achiringa kusapezi uchiranga maifi yote avo mulomoni wa mzimu. Haleluya. Yehova rekoribu wachito ibonge yotaduru miamkato msiojiana na tukama na nimesaba na wao tozana chore wori somo baba atiba ne badikakisi kare baba ikiwa zile tulaula ambaso kazana zomtima na chota ama chotara chore chile uchilo mketo msikidorje kanushana wale mifumo miguya ene ine na kuita zikumnanga tereze sapa rikwate kuma mtimanga ngo ishuma koraba isamnanga uranga panda chino chikole story na washina babo koraba isamtimanga wote fanya wakushikisa na wori mrena uba arise ubaranye panda uba patisi una challenges ne okutana nazo kwa mshumo pilo niwe Yesu ari mtibanga wetari abashime shiriruka ngadzina la manga mwana Yesu Kristo karabisa wote bari aba bari bacu
vati vane vakuchirapa vane varofariri murera ndi vana vavo vafuna zvingavo vapachese vachibva namusiku vachichena vaiva mashudu karitu zote ngadzira lavangagona jesu kotodziya zvidiwa zvinji kaonomuta nerikoterokodio provaida ngori mudzimu muprovaidi mudzimu asakaki zina la kristu jesu wa nazareta una wachidziria livuva amen. Over to you. Lava unarine, lava rukotokuza baba kana mma, ata umwe kulotekana. Baba kana mma, vane baba vorambau, vadzavari amba yakaitina muchepeta cha vote of thanks. Akwembona na mambo.
venda bwena mali. Na musinto kono wafami muyani. Kono wabona kama. Chinela betumela kama venda boy. Esa chirembe chama kama ngacho mba. Nachivenda. Nobody is aware. Badowe wanakuwa kumena badowe na zote badowe nani wananga arumana karibu yalimuwa Robe yalimuwa Ganga basi chibona ko muwaron tato temar ko shawando muturu shawai mai azura basi ya tamananga ridru dola fura ona fura de rubuzo shari ni mwananga itoto wake kamera wazama fupi za milindi zimwachia bala kunikana shtaka ni mwananga anangoma alizidada na maisa rusa kwa sibura rimsatena mnada bada baskwine mnana msatena bada baskwine ni kwene ni mdini wa mavenda da balanya waruwa makanga isa mlango wa jera na samado rana seli da sierra na tatu kuruna ni china mala turapasa ranzamua rigana mala haniga bana batuku bana mano kotsia mwana moshi wana wambana mia mwana murengi wakalika kwenye mwananga wasako kwenye utaragana majendenda bana wasomo semchanga ni msatesi na kabura mwananga jenda kabura na mfuku makati wa chakuma cha mazibadi rana yani kabura ni shanga kumona chumchina na rana fuka wachimona funga ria takana na chumuni wabe abakobuti kudana msati nina mwana na ndeka ni chidamloti bana wasomo semchanga usimana bero kanya mwananga ina dominant sa wadi chadi bamende dina bere gapi usamu na wayo na iwa dongu usamu wananga usamu nyama buzi nyasa usema rule bichi zembe chamuli mataba yata zuzi zibona na chumula hapo chumula kuna kuna chesdi asas kurudia kwa mwingine asas kwa kwa sema ndo mendela kama mfunizia roa chuisa ni chama duka Kita bantu kuamba. Mara, benda kubana masuk mantra. Buku ada bahasa yang lebih. So, ada bahasa.